mina lishe ukuthi umthetho wangempela bawu abantu abakhipha ingoma zamthandeni online lo mjida lo wasenkandla umsebenzi ukhona ayikho le ndaba yokuthi umsebenzi awukho. The problem nje is that indawo azifuni like ukubhatala umsebenzi ukhona or umuntu azame at least incwadi ze-security asebenze. Yabona le ndaba yokuthi abantu bafuna ukudependa ko-TikTok benze i-content bazoshayeka kakhulu and bazofa bafela into abangayazi. Imagine ukufela ukuthuka abantu abangakwenzanga nix ubathuka phansi kwegama lomuntu mhlawumbe uthi wena uyamthanda poof lo muntu wena uthi uyamthanda abe engayithandi lento yenzayo. Just imagine ingcwaleko ozomfaka kuyona. So lento yokusebenza okanye ukucasha ngegama lomuntu nangebrand yakhe uhamba uthukana nabantu, I don't think i-good for egama lokuthi namhlanje uyampromote. I-content creation is just a side job, into nje oyiqala without injongo yokwenza imali or ukutrenda nokuthola ama-followers, but kuyazenzakaleka nje automatically kumenze ukuthi ke abantu bayithandile i-content yakho bakuphe nemali nama-gift ko-TikTok nako-Facebook njalo nje. Kukhona indlela zokuthi abantu bafumane ngayo imali even nalapha ku-YouTube, but ke funeka usazi isitori sakho ungaxubi indaba okanye uthuka abantu. So if ke wenza lento yenziwa ngulo mfana uthuka abantu, what exactly do you want to achieve? Ukufa okanye i-trend, or what exactly do you want to achieve? That's my question. Because as far as I'm concerned, after like bekuncoma bekubiza ngenkunzi bathi uyinsizwa uzofa, bamele kude futhi kunawo bapost iphiki zakho neevideo zakho besebenza ingoma zosizo, badonate futhi oma 20,000 kwenziwe umcimbi wakho okanye umngcwabo wakho, kwenziwe neendishi kuthiwe ubumele iqiniso. After that family yakho yona nabazali bakho basale bezigotha amanxeba basokole futhi ngoba bebethembele kuwe besithi mhlawumbe ukhona ushintsho ozolenza ekhaya. Kodwa ke wena ngobunkunzi bakho bako-TikTok ufele nje ubala. I am not trying like ukuthreatenisha abantu uba bangenzi abakuthandayo ngedatha labo nangama-account wabo. I'm just warning those who insult abantu abangabaziyo without a reason. Phofu asikho vele isizathu so uhamba uthuka abantu or uthuka umuntu just nje. Thina siyathanda ukuzenza oRambo, siyathanda ukuzenza osinconywa ndawo zonke. Uyabo wena mfana ke ubukeka ngathi usemncane, semncinci kakhulu and kuse-early kakhulu uba ungabuyela ezingqondweni. Ungakwazi uphinde ubuyele ezingqondweni ube kwisimo sakho esi ubukuso before ungene kule nto, because ungabonela ama-followers akho asesezansi kakhulu. Uyabonakala ukuthi usafika kwento zo-TikTok. Sikukhuza ngoba siyakuthanda, siyakukhathala, sikhathalela abantu aba bakuthandayo, ikhaya eli uphuma kulo, because koshika kukhala bona. Social media awuqalwa kanje, ama-followers ayalandzika, ayakhandeka nangaphandle nje kokuthuka abantu. Uyabo zininzi indlela zokukhanda ama-followers. Mna ku-TikTok I have I think 17,000 followers and I don't have i-content. Andinayo nje style i-content, I just post nje izinto ezinhle ngabaculi, like taking ama-screenshot and use i-sound yengoma. I also like post nangebhola, yayenza nayo ke nebhenda, but njengendlela nje e-right normal njengaye wonke umuntu. I've never ever experienced i-threats kuma-inbox, but ke if usafuna ukuqhubeka bakhona abantu mhlambe bathi kuwe qhubeka, ungaqhubeka. Thina ke sawuhlala sibuka. Nzipa's Media, please wonke nje umuntu olandela le channel cela nje nihlale nibahle, niziphathe kahle kule season esizongena kuyo. Inzima inezinto ezimbi
ezivamise ukwenzeka. Niphephe ke bafethu ezindleleni, manigoduka niphephe nje nakwizinto nje ezinganifaka phansi kweposition ezohlukeneyo. Umdali nje abe nani njalo. Dangu.